Simba
Inyawo zenkosi uMancinza uBhambatha waselungu. Sifuna ukusho ukuthi Cingwana uma ukhuluma nesizwe sinomyalezo sikuphathise wona. Othi uma ufika esigodlweni kubaba uMancinza uthi uZulu wakhe ubonile uthi ufisa wenze njengoba kwenza inkosi yaseMaqadini. uZulu umuhlangene ufisa wenze njengosonto omncane kaMphumuza. Umasipala uzothi asinayo incwadi yokukhipha amazayizayi kodwa ilizwi lenkosi liyohlezi likwazi ukususa umuntu endaweni yakhe. Sifisa ukuthi kaCingwane uzobamba ithutshana nathi usabizwa ezinye inkinga zomhlaba nenkinga zezo sayakuzona kodwa sikuphathisa ukuthi siyabantu besizwe saselokhu
ade sesiyekelele isikhathi eside bese indlula mithi uma isizulukazi Voltini yasikhumbula uma indlula mithi sikhumbula ibisisinikeza igama lokuthi singakwazi ukukhosela cela ukunika yona Cingwane cela ukunika yona President ukuthi nasi isizwe uma silo singawo ezizweni sakhona la egcekeni eRishmond ayeye eRishmond ayeye angizokusho mina la mina ningambizi mina ningibiza nje masimanga abakusadlalwa niyangizwa kodwa into engisukumisile ukuthi kunenkinga enkulu njengamanje vele iSouth Africa libhubhile sifuna siyiphethe yababona nje abagqoka izikipa zepolitiki laba ngenza kwethu nina ngigqoka izikipa zepolitiki ngibona abangakhongolosela asengibona namba be-MK umphakathi uyahlonishwa noma bemashe umphakathi kubalulekile ukuthi iy'hloso zakho musana ukuba amasoka angamanungu izoqomisa endaweni engafanele azini uzokoshela la niyezwa nemgodolo yepolitiki sasithi yasikhulula ngo-1994 sole sahlupheka mo izwe siyiphathele manje njengoba silapha nje kanje kwethu ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngiqale ngibonge ingalo yomthetho engiyibona inkamisile la nginethemba lokuthi iyona ekwazile ukuthi siqoqele lamasiko ePakistani adlwengule ingane yakwaDlamini ngizolana kakhulu nomndeni wakwaDlamini ukuba kunukubezeke intombi yomhlanga ngizobikela isilo sababandla wonke ukuthi silo nabo betheza inyanga yakho beyitheza ngokungafanele beyitheza i-under-age bebulela isizwe siyaphuma namageba ngomhlaka 25 kuyo le nyanga sobe singena esigabeni ekuthiwa yi-16 days of activism la kubhekwane ngqo nokulwa nesihlava sokuhlukumezeka kwabesifazane ney'ngane kusukela ngomhlaka 25 uze kube mhlaka 10 Disemba niyezwa kwenza kwethu kubaluleke kakhulu ukuthi sihlangane sibe into yodwa esilwe nokuthi abesifazane abaphile impilo yabo noma ngabe umfica edakiwe noma ngabe unjani mthathe umuse kubo ube indoda. Can we be a gentleman? Phansi ngezinje ey'halayo phansi phansi namgodolo abantu besifazane bathi besibona ukuthi kufanele vele ufake nje fusaki manje akani bamasoka uyashelwa niyezwa yini njengamanje South Africa uhulumeni wethu usidayisile uCyril Matamela Ramaphosa njengamanje kuyohlangana kusukela ngelanga lakusasa kuhlangane amazwe omhlaba awu-20 abizwa ngey'khondlakhondla ahlangana okokuqala ngqala eSouth Africa kuyokhulunywa amanga siyophathwa singekho siqanjwe lamanga sibuka nivumela kodwa ama-Afrika nivumela nto enjengaleyo kuthiwa konke kuhamba kahle kuleli izwe kodwa bahlangane le eGoli bayoqambelana amanga kuvalwe ngisho imigwaqo ngibuya khona eGoli yode ngilanda ifoshuna hey akuhambeki yabo nami ngisizwe nje ukuthi ngihamba ngefoshuna elisha kanza kwethu sithi isikhathi sokuqanjelwa amanga siphelile manje isikhathi sokuthi asingenele ey'nkundleni zokuxhumana la sinamandla khona siwutshele umhlaba siyitheke i-G20 siwatheke amazwe omhlaba ukuthi whatever they are telling there in the G20 there are lies, blue lies. We are suffering as South African people. Niyezwa yini phethwe yimi manje mina umongameli wethu phethwe umongameli
ngingenabhajethi kodwa ngizoliphatha ngeqiniso kusakho izinjalo ezimanje manje kubalulekile ukuthi futhi ngaphezu kwalokho waphinde wazovumela amaPalestine ngoba bakhona ukuthi thina sisaphotha iPalestine sifundwa asazi ukuthi kwakusidingo sileso kungani sinenkinga ekhaya sabe sigijima emzini yabantu makhulunywa indaba yalamakwalakwala ukuthi awahambe asisho mina ngasihambe osemthethweni nongekho emthethweni kusebenza sinenkinga yokuthi safuna ukukhuluma zomndeni angithi umuntu ongaphandle ozofika la kulelizwe akube investor yezwa asifuna imali umuntu ozosinika imali hawu ngoba bonke laba bantu bazothatha kithi ngiyangizwa yini injalo nje anganike iy'ntwana ey'ningi futhi laba bantu iningi labo badayisa ama-drugs batholakala be-rich lama-drugs enza ukuthi nabo bagcine sebedlwenguwe kanza kwethu ngiyangithanda abafodiniyazo uyamameza kandaba uyinkosi yodaba uyinkosi yodaba amandla bazi ngabadlwenguli phansi bazi ngabantu abangalalani bepolitiki phansi bathi nokusi umphakathi